درود بینندگان گرامی، به طور پی بردید موضوع امروزی برنامه آدم و لباس رسمی است. کارشناس برنامه را دعوت میکنیم. آموزگار فاکولته صنعت تصویری و دیزاین دانشگاه دولت خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов محرمه دادابایو در این برنامه نیز ما را همراهی دارند. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه. و نخست میگفتید که لباس رسمی چگونه لباس است و پوشیدن آن چه آداب و معیارها دارد؟ برنامه اولین ما اوید به نمودهای گوناگونی سر لباس ما صحبت گذرانده بودیم. یکی از نمود جدی لباس این لباس رسمی یا اینکه حالا با عنعنه در آمده است که آن را پروتکلی نیز نامند و طوری که از نام آن معلوم است این لباس خیلی جدی است و اساساً ما میدانیم که چنین لباس ها را در مؤسسه های تعلیمی، آفیس ها، کارخانه و اداره و تشکیلات های دولتی اساساً به بر می نمایند. نمود لباس های رسمی خیلی گوناگونند. ما میدانیم که در مؤسسه های تعلیمی نمود آنها البته دیگر خیلی. اساساً برای مکتب های عالی، مکتب های میانه لباس رسمی این لباس یگانه است. یگانه است. برای مکتب بچگان همیشه قبول کرده شد که یگانه باشد. اساساً از لباس تگی سفید، کاستوم، یوبکا یا شمها عبارتند. اینچنین حالا ما مشاهده نموده ایستادیم که در این نمود لباس برای آموزگاران و کارکنان دولتی نیز به رسمیت در آمده است و البته وابسته به وظیفه آن نمودهای خود را تغییر داده ایستادنش ممکن است. مثلا آموزگاران نیز مانند خوانندگان دامنهای سیاه، کرته های سفید و از بالای آن پیچک ها می پوشند. البته چنین نمودی لباس های جدی را نه همه پوشیده میتونند. چیزی که گفتیم مخصوص در شخصانی که در اداره های دولتی و مکتب های میانه، مکتب های عالی تحصیل و فعالیت میبرند، همانها به بر کرده میتونند. هیچگاه ما این رو در مثلا بازارها، فروشنده ها یا در نقلیاتی، بارکشان و دیگر اینه دیده نمیتونیم. بنابر همینم اون رو به کاتگوری گوییم لباس های مخصوص در آوردند که همچون لباس مخصوصی حسابیده میشه. باز انمی لباس رسمی رو در چاره‌بینی های سیاسی هم به بر میکنن. همین لباس ها چگونه هستند در چاره‌بینی های رسمی، در چاره‌بینی های سیاسی فرق میکنن از لباس هایی که هر روز کارمندان دولتی هم، کارگران دولتی به بر میکنن؟ لباس چاره‌بینی سیاسی فرقیت دارد یا نه؟ بله، لباس رسمی ایدانه گوییم چنان هم هست که در مخصوص جشنها، ایدها اون رو به بر نمودن شرط و ضرور است. بنابر همین با بالای جدیت این لباس ممکن است که یگان الیمنت های آرایشی هم کمتر باشدن نشان داده می شد. لباسی هر روزه رسمی باشد و باید که به شخص قلای باشد هنگامی کار کردن هم از جهت استتیکی، هم از جهت هوای و خنکی گذرانی ها و عموما به سلامتی انسان نباید که ضرر رساند و در کار قلای باشد. بسیار خوب. معلومه در همین گونه لباس ها رنگ چی موقع دارد؟ رنگ لباس هم میتواند نقش بازد در همین نمود لباس؟ خیلی که گفتیم در لباس های مخصوص اساساً رنگ های سیاه، کبوتی بلند میگویم، همین خیلی رنگ های بلند یا اینکه خاکستری های بلند قبول کرده شدن هستند با لباس های رسمی که با رنگ های روشن‌تر ifade می‌یابند. و هم خیلی که گفتیم در این دو جشن ها ممکن این خیلی لباس ها رو پوشیدن. معلومه شما آزیر گفتید که لباس قلای باشد. یعنی که ما وابسته به موسم نیست میتونیم لباس های همین رسمی رو انتخاب نماییم. چگونه انتخاب کردن ممکن است همین لباس ها رو؟ بعد میگفتید که معیارهای استانداردی درازی دامن یا اینکه کرته هایی که
дар ҳамин чорабиниҳои расмӣ мепӯшем, чӣ гуна бояд бошанд? асосан гӯем дар либоси расмӣ ранг ин қадар нақши калонро намебозад, барое ки вай худаш ҷиддӣ ки ҳаст, дар ҳама синну сол онро метавонанд пӯшанд. Ба ғайр аз ранги сурх масалан гирем агар ба занҳои калонсол на он қадар мувофиқ меояд. Дигар намуди ҳамаи рангҳо мумкин истифода шуданаш мумкин аст. Накнун вобаста ба масалан агар иқлими худро мо гирем, бениҳоят тобистон ба ҳаво гарм мешавад ва пиҷакҳое ки астар доранд вай албатта барои пӯшидан на он қадар мувофиқат мекунад. Бинобар ҳамин ҳозир мо медонем тарроҳон хеле чи ба дараҷаи олӣ аллакай касб бошон ристааст, ҳаракат карда истоданд ки ба дохили ин хел пиҷакҳо матоъҳои дохилие ки истифода мебаранд нисбатан нафаскашанда гӯё ки ҳавогузаронанда ҳамин хелро интихоб кунанд ва аз матоъҳое ки нисбатан тунуктар бошад онро истифода баранд ва барои он ки вай овезону безеб нашавад пуркунанда мегӯянд ё иловаҳое ки ба монанди флизелину дублеринҳо ҳастанд, ба ҷои матоъҳои ғафс ҳамонро истифода бурда бо ҳамон тахт мешинад ку мегӯем ки барахт нишастааст ба тани шахс мегӯем, бо ҳамин чи онро рӯйпӯш карда истода мувофиқ ба обу ҳаво онро чӣ мекунад, дӯхта пешкаш мекунад ки мо аз он истифода бурда метавонем. нисбати меъёрҳои дарозии кӯтоҳӣ бошад, ин албатта аз табиати ҳар шахс вобаста аст, лекин аз ҷиҳати одоб гирем, агар чӣ хел ки мо дар барномаҳои гузаштаям гуфтем, макси юбка мо медонем ки доманҳо макси мини мешаванд, бинобар ҳамин макси ба моён рост намебиёд. Барои чӣ? Мо дар он ноқулӣ ҳис мекунем, якумаш одоб гум мешавад. Мана дар бисёр чорабиниҳо вақте ки мана занҳо дар чӣ мегӯед қаторҳои якум нишинанд, бениҳоят безеб менамояд. Агар ҳамон камтар аз зону поён бошад, ҳам вай одобу иффати вай занро нишон медиҳад ки бо одобона вай нишаста шуд, ҳам худаш бемалол дар ҳамихе маъракаҳо худро озодона ҳис карда нишастанаш мумкин. Бинобар ҳамин ба либосҳои ҷиддӣ пӯштани доманҳои нисбатан ақаллан аз зону поён тавсия дода мешад. Хуб мешуд ба назари дар ин ҳол мо метавонем ҳамон этикети пӯшидани либоси расмиро риоя намоем. Албатта. Ва бениҳоят дарозаш ҳам намешад ки масалан мебинем дароза иҷозат дода ки мегӯну баъзе духтаракона бинем агар ҳамин хеле доманҳое мепӯшанд ки вай заминҳои ҳамто рӯфта меистад, ё ин ки боло пиҷак бошад, вай домани дароз ҳеҷ ба вай мувофиқат намекунад. Бинобар ҳамин чӣ хел ки гуфтем этикети либоспӯшӣ ҳаст, албатта инро мо бояд ки риоя намоем. Бисёр хуб. Маълим акнун мегуфтед ки вақте ки мо либосро интихоб кардем, пойафзол бояд чӣ хел мувофиқат кунад бо либос. Мо ҳамин чиз ҳам барои ҳамин либоси расмӣ зарур аст? Бале, мувофиқат намудани либос бо пойафзол. Албатта. Дар либоси расмӣ ин либосро мо фақат як либос намегӯем, онро костюм мегӯем. Костюм ин пиҷака ба мо намефаҳмонад. Ин ҳамон костюмест ки яъне маҷмӯи либосест ки онро пурра мегардонад. Ба он чӣ дохил мешавад? Пиҷак дохил мешавад, либоси так гуфтем куртаи сафед, доман ва инчунин албатта пойафзол. Пойафзол ҳозир агар либоси расмии шумо сиёҳ бошад, шумо якбора кабуд ё ин ки сурха пӯшида наметавонед. Мо медонем ки ба ҳамаи ҳамин либос нигоҳ карда истода, дигар чи пуркунандаҳои он ҳам мувофиқ гардонда пӯшида мешавад. шумо чӣ тавсия медиҳед? Мо гуфтем ки бештар дар либоси протоколӣ ё расмӣ гӯем, аксарият анмун сиёҳу сафедро ба назар мегиранд, ё кабути баланд ё ҷигарӣ, лекин поён ҳатман доман ё курта бояд сиёҳ бошад. ҳамин чизро ба назар мегиранд. Ранги пойафзол одатан чӣ гуна бояд бошад?
مثلا همش سیاه باشد سیاه گفتیم بله. نکنو باز همیشه حالتهای وا میخورن که مثلا نیمتنه گوییم اگر سفید باشد ممکن ایلوه ها رنگی همونها را هم گرفته تواند ما میتونیم پای افضلی سفید یا در یک کنج اون یکون سیاهی باشد یا جزودانی که به همین لباس موافق باشد همون که دیگه پوشیدن ممکن اگر پیجاک جگری باشد باید که کرته تک یعنی بازوی اون کمتر گزارش کردیم مثلا وای جگری این کمتر چی گوییم پشتیچه چیتر خیره تر همی خیلی کدی پشتم ممکنه طفلی یا پای افضلی جگر رنگ کدی پشتم یا جگر رنگی پستر یا جگر رنگی پستر کده همی خیلی همون رنگ های باید داشته باشد که در کاستوم شما اون باشد یعنی ما در کاستومی همین رسمی در لباس رسمی سه رنگ رو انتخاب کرده میتونیم باید سه رنگ باشد نه فقط سه رنگ و میتونه با یکون جزئیاتچه هایی که همون تابیشی همون رنگ هایی در لباسش بودگی داشته میتواند بسیار خوب جزدان رو یادآور شدید جزدان ها برای زن ها ما حالا تنها برای زن ها در اینجا چی داریم انتخاب داریم انتخاب لباس رو داریم جزدان زن ها باید حجمشون چه خیلی باشد رنگشون چه خیلی باشد و به لباس های رسمی هر روزه چخیل جزدان باید همراه گیرند به چاره‌بینی های رسمی یا سیاسی یا دولتی چگونه جزدان باید همراهشان باشد؟ بله یکی از قسم های ایلووگی گوییم در لباس رسمی این جزدان یگان زنی نیست که به جزدان فعالیت کند و هم به کوچه براید بنابر همین البته جزدان های هم موافق به قد بر انتخاب کرده میشد مثلا آدمی میانه قد هیچگاه نمیتوند که سمکه یا جزدان های همین قدری کلون گیرد یا اینکه به نهایت قد بلند و زیبا ما یک جزدان هم گرفته نمیتونم و علاقه چی موافقت نمی کند بنابر همین وابسته به انتخاب لباس رسمی چخیل که گفتیم رنگش چخیل باشد البته جزدان هم همین خیل باید که انتخاب کرده شود یک رنگی همون لباس رو باید نشان دهد باشد در همون رنگی که در لباس هست در جزدان وای هم باید که باشد این کاس یابد البته جزدان های آموزگاران از دیگر شخصانی که در اداره چیها کار میکنن اداره های دولتی کار میکنن با کلی فرق دارد زیرا که آموزگاران با خود البته دفترهای و کتاب‌های و همه چیزها را گرفته که میگردن با آنها نسبتا جزدان‌های کلانتر لازم است کارکنان دولتی میتونن که خردترش انتخاب کنن در وقتی عید و ایام باشد یا جشنگیری یگان جشن باشد عید باشد ما از جزدان‌های آرایشی هم استفاده برده میتونیم لیکن موافق به همون لباس رسمی ما باشد معلومه باز یک جزئیات رو میخوام از شما پرسم وقتی زنهای ما لباس رسمی رو انتخاب میکنن یا به بر میکنن در انتخاب آرایشات دشواری میکشن اندیشه شما در همین خصوص چگونه است چه خیلی باید یا چگونه باید آرایشات یا جواهرات انتخاب کنن یا اصلا با لباس‌های رسمی طوری که در آغاز برنامه قید نمودیم لباس رسمی خود یک لباس جدی است بنابر همین برای اون آرایشات‌های خیلی زیاد درخشنده قبول کرده نمی شود لیکن طوری گفتیم در جشنواره ها برای پوشیدن لباس رسمی طلب کرده میشه در آن ممکن است که بعضی از جواهرات ها یا اینکه لوحه های آرایشی استفاده برده شود من حاضر در لباس شما نیست همین یک جزئیاتی آرایشی که به نمودی من یک گل نشان داده شده است عینی مدعا است زیرا که آن هیچ زیادتی نیست بلکه آن رو پوره نموده است و البته طوری ما دیده ایستادیم و از همون رنگ و باری که در خود همین پیجاک شما موجود است گرفته شده است
و اجازه داده میشد خیلی زنها البته تماما به آرایش نمیتوانند گوشواری نه اونقدر کلان مثلا گردن بندهای نه اونقدر وزنی که درخشیدنشون خیلی زیاد است و چی انگشتری هایی که قریبی که همه به دست پشت میشن این خیلی ناممکن و ساعت های مهینی و استفاده بردن ممکن البته با لباس نگاه کرده همین جواهرات و چیها انتخاب کرده میشد. بله درست. تشکر معلمه. اکنون بیایید دو نمودی لباس رسمی رو انتخاب میکنیم و به دخترکان ما که همچون مدل در برنامه ما اشتراک میکنن در تنی انمین دخترکان و تماشابینان نشان میدهیم. بینندگان گرامی همین گونه لباس‌های رسمی و دیگر نمودی لباس‌ها را شما میتوانید از مغازه سغدیان خریداری نمایید و در قسمت دیگری برنامه ما آداب و معیارهای لباسی رسمی را در لباس مردان میبینیم. بینندگان گرامی برنامه را در مغازه جواهر ادامه میدهیم. اکنون بیایید انمون آداب و معیار و مدنیت لباس‌های رسمی رو در لباس‌های مردان ببینیم و میگفتید که به لباس‌های رسمی مردانه چی‌ها داخل میشوند و هنگام انتخاب به کدام معیارها باید اهمیت داد. لباس رسمی مردانه هم خیلی نمودی جدی دارد. اون خیلی تاریخی دور و دراز دارد. از من تاریخ ما میدانیم که سالهای 1800 وقتی که یکمین مراتب در اروپا پیجاک بعد کلاه سیلیندر میگن همه پیدا شده بودن از همون وقت اعتبارا در اون وقت کاستیوم یعنی پیجاکای مردان نمودی کمی درازتر را داشتن و آیسته آیسته با گذشت وقت و پیداشوی مد اون نمودی کوتاه را گرفت و لیکن جدیتی خود را گم نکرده است با مردان نیست از متاهای سیاه کبوتی بلند خاکستری بلند همین خیلی رنگ ها انتخاب کرده لباس رسمی دوخته میشن استحصال کرده میشوند. لباس رسمی مردان از چه ها عبارت است؟ چه ها داخل میشوند به لباس رسمی مردان؟ با لباس رسمی مردان اون رو دویکه میگن دو نمودی آن پیجاک و شیم و سه جز یعنی پیجاک ژیلتکا یعنی کمزلچه‌ای که از تگ میپوشند و شیم داخل میشن و البته همه آنها یک رنگ موافق خود را دارند. بسیار خوب. اینجا درباره رنگ گفتیم و در وقت انتخاب لباس رسمی و مانند شیم و کاستیوم یا پیجاک و شیم ما چگونه میتونیم کرته مردانه رو انتخاب کنیم و به اون گردنبند رو چگونه میتونیم موافق نماییم؟ در وقت انتخاب از کرته های مردانه رنگش سفید استفاده میبرند لیکن حالا باز ما میدونیم که در وقت های آخر به مد نگاه کرده رنگ های کبوچت آسمان رنگ موافق به همون کرته ای که در تگی پیجاک پوشیده میشد با اون گردنبند هم انتخاب کرده میشد و میتواند به رنگ خودی پیجاک هم موافق باشد میتواند به رنگ همون کرته ای که وی پوشیده است موافق کرده استفاده برده شود. مثلا کاستیوم رنگش کبوتی بلند رو ما با کدام نمودی کرته و کدام نمودی گردنبند مردان میتونن به برنمایند؟
пиджак агар ранги кабути баланд дошта бошад мо куртаи мардонаи осмонрангро интихоб карда метавонем. гӯё дар инҷо ҳам монанди либоси расмии занон он бояд ки як тобиш гузариши хуб дошта бошад, яъне переход мегӯянд ки гузариши хуби рангҳо, гузариши хуби рангҳо дар он ҷо риоя карда шавад. гарданбанди сурхро чӣ? масалан агар мо ба рангин камон аҳамият диҳем, дар он ҳам гузаришҳои аҷоиб ҳастанд ки аз кабуд, масалан кабуд аз кабуди баланд оҳиста кабуди пасттар то раҳ рафта бунафш мешаду ба сурхиам омада мерасад. акун худи суб сурхнею ҳамин агар кабудча бошад агар байбам гарданбанди бунафш интихоб кардан мумкин. маълума инҷо дар бораи ранг гуфтем ва мехостам боз як чизро равшанӣ меандохтед. вақте ки ранг гуфтем ва гуфтем ки либосҳои расмӣ либосҳои ҷиддӣ ҳастанд ва баъзе ҳолатҳое мушоҳида мешавад ки дар чорабиниҳои расмӣ ё чорабиниҳои сиёсию давлатӣ баъзе мардон имрӯз костюм ё пиҷакҳои рангашон равшантарро интихоб мекунанд ё ба бар мекунанд. масалан костюмҳои кабуди паст ё костюмҳои рангашон ҷигарӣ ё сурхи баланд ё сурхи равшан, гулдор баъзан бале мепӯшанд. оё ҳамин дуруст аст? ҳамин гуна интихоб намудани либоси расмӣ, шим сиёҳ, пиҷак рангашон равшантар. тавре дар рафти муҳокимаи либоси занона қайд намудем, либоси расмии мардона хеле ҷиддиятро талаб мекунад. он ҳам мувофиқ ба ҳамин ҷашн кадом маросиме ки гузаронда мешавад бояд риоя карда шавад, ҳам рангаш, ҳам пӯшиданаш ва ҳам ҷиддияташ. агар маросимҳои ҷиддӣ бошад, албатта рангҳое ки оромия талаб мекунанд. агар ҷашнҳо бошанд, мумкин пӯшидан, лекин бояд то он дараҷае ки масалан бо ҳам мувофиқ набошад. шими сафед ё пиҷаки ҷигарранг ба меъёрҳои этика ва эстетикаи либоспӯшӣ, маданияти либоспӯшӣ, либоси расмӣ мувофиқат намекунад. бинобар ҳамин хай ҳастанд ҳамин шахсоне ки пиҷакҳои гулдору чӣ мепӯшанд. вай ҳам ҳар якташ ҷои худро дорад. масалан санъаткоро метавонанд бемалол чӣ хел ки бошад, хел гулдор рангҳояшон тағйир меёфта месад метавонанд пӯшанд, лекин ҷиддӣ ва омдагинда бояд ки рангҳои орому ба эмотсии инсон зарар нарасонанда гӯё ки пӯшидан лозим аст. бисёр хуб. маълума боз як ҷузъиётро мехоҳам аз шумо пурсам, чун фикр мекунам барои тамошобинон низ ҷолиб аст. имрӯз бархе аз ҷавононро мебинем ки ба бар шиму костюм доранд, шимашон кӯтоҳ ва ҷӯробҳои кӯтоҳ мепӯшанд ва баъзе ҳолатҳое мешавад ки ҳатто ҷӯроб ҳам маълум нест, пои луч намудор мешавад. солҳои охир дар ҳақиқат дар байни ҷавонон пӯшидани шимҳои кӯтоҳ, нишон додани чӣ гӯем қисми лучи по бо пои афзол, банди по ба расмият даромад ки ин дар маданияти либоспӯшӣ, яъне маданияти пӯшидани либосҳои расмӣ ин чиз нест ва дар умуман маданияти либоспӯшии тоҷиконаи моям ин хел нест аст. мо медонем ки мардҳо аз қадимулайём шиму ваҳое мепӯшанд ки шимашон доим рӯи по руст мекунад, дар рӯи пои афзол гӯё ки меистад ва ин бегона буд ва он албатта ба саломатии шахс ҳам гӯё ки на танҳо писарбачаҳо, духтарбачаҳо ҳам ҳамин корро мекардагӣ шуданд. вайҳоям дар ҳавоҳои сард ҳамин гӯё ки ҷӯроб пои афзолҳои худро мепӯшидагӣ шуданд. ин албатта нодуруст аст. ҳам аз рӯи этика, ҳам аз рӯи эстетика, ҳам барои саломатияшон ҳам зарар аст албатта. ва ҳоло мо дида истодем ки як нав дар замони ҳозира либоспӯшӣ беҳтар шуда ки ҷавонҳо ҳам либосҳои ба зебу шинамро интихоб менамоянд ва пӯшидани албатта ҷуробам як меъёри худро дорад. агар пои афзол сиёҳ бошад, албатта бояд ки вай ҷуроби сиёҳ дошта бошад ё мувофиқ ба либоси расмӣ, шиму костюмаш пӯшида бошад.
معلم پایافزال در لباس‌های رسمی مردانه چی نقش دارد؟ آیا رنگ نمود پایافزال هم باید با لباس رسمی موافقت کند؟ ангоми пӯштани шиму костюми сиёҳ албатта пойафзол бояд ки сиёҳ бошад. Агар кабудчато бошад хуб мешуд боз ҳамин сиёҳе чи пӯшанд, лекин албатта туфли, яъне пойафзоле ки баҳоронаю тирамоҳӣ дар бар гирифта бошад. Ва мана боз мегӯем ки дар байни ҷавонон пӯштани кроссовкаҳои бениҳоят гуногун вай падӯшаш хо баланд бошад, хо паст бошад, ба расмият даромад. Бо шиму костюм вай мепӯшанд, кроссовкаҳо мепӯшанд. Ин арӯи одоб не арӯи этикаи либоспӯшӣ мувофиқ намеояд. Кроссовка бояд бо либоси варзишӣ бошад. Дуруст. Вай барои либоси варзишӣ пешбинӣ карда шудааст. Ба духтаракон ҳам як вақто бинем ҳамихе ба мӯд даромад бо куртаҳо кроссовка мепӯшанд. Хеле ки рӯзҳо мегӯянд женственность тамоман вай аз байн меравад. Нафосати занона. Бояд ки зан либоспӯшиш албатта фарқ кунад. Нозукияти ӯро, андоми зебои ӯро нишон доданаш дар кор. Бинобар ҳамин ҳама либос ба пойафзола мувофиқ бояд бошад. ба ҳамин андешаи шумо имрӯз вақте ки ҳамин гуна андеша ё тавсияҳоро ба ҷавонон иброз медорем, онҳо мегӯянд ки барои худам қулай аст. Яъне онҳо қулаи либосро ба назар мегиранд, лекин аз рӯи маданияту одоби либоспӯшӣ ин мувофиқат намекунанд. Бисёр хуб. Маълима, акнун мехостам як намуди либоси мардонаро интихоб кунем ва ба модели мо пешниҳод кунем то ба тамошобинон намоиш диҳанд. бинандагони гиромӣ, ин сару либосу пойафзол ба мо аз ҷониби мағозаи ҷавоҳир пешниҳод гардид ва шумо низ метавонед чунин сару либос ва дигар намудҳои либосро аз ҳамин мағоза, яъне мағозаи ҷавоҳир воқеъ дар маркази савдои нур метавонед харидорӣ намоед. бинандагони гиромӣ, хотиррасон менамоям ки коршиноси барномаи мо буданд номзади илмҳои педагогӣ аз факултети санъати тасвирӣ ва дизайни донишгоҳи давлати хуҷанд ба номи академик Бобиҷон Ғафуров Муҳаррама Дадобоева мо ба муаллима ва шогирдони он кас барои иштирок ва пешниҳоди тавсия ва андешаҳои муфид ташаккур мегӯем. Ин буд барномаи навбатии Одаму либос. Хайр, то дидори навбатӣ.